Ibihe byiza aho waba uri hose mu nce zigiye zitandukanye z'isi. Iyi ngiyi ni Zoom TV urimo kumva. Ku itariki ya 20 z'ukwa 10 2024 byari ku cyumweru nimba ntibeshye, nibwo inkuru yagiye hanze yuko umutwe M23 waba wamaje kwigarurira agace ka Karembe. Gusa byongeye gutangazwa nanone uyu munsi yuko leta ya Kongo yongeye nanone ikongera ikigarurira kariya gace kari kamaze gufatwa na M23. Nimba ushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru, bana nanjye muri iyi video, ubundi ukande subscribe nimba utari wayikanda, hanyuma urebe video kugeza irangiye. Igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cyavanye inyeshyamba za M23 mu gace ka Karembe. Inyuma y'amakuru yemezaga ko umutwe wa M23 wafashe aka gace nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru. Kuwa mbere bamwe mu bahagarariye teritwari ya Walikale bemeje imirwano yabaye ku cyumweru n'ifatwa ry'agace ka Karembe kari hafi y'urubibi rwa teritwari za Walikale na Masisi z'intara ya Kivu ya ruguru. Radio Okapi iterwa inkunga na ONU ivuga ko imirwano yubuwe kuwa mbere ahagana saa 4 z'amanywa muri ako gace hagati ya M23 n'imitwe ya Wazalendo ifatanya n'ingabo za leta. Kuwa mbere nimugoroba igisirikare cya Kongo FARDC cyatangaje ko cyavanye M23 muri Karembe kandi ko FARDC genzura byuzuye ako gace, nyuma yuko benshi mu bagize M23 basubiye inyuma bagana i Masisi. BBC yagerageje kuvugana na M23 ku bivugwa na FARDC ntibyashoboka kugeza na n'ubu. Fisto Misona ukuriye societe civile ya Walikale mu butumwa bwanditse yabwiye BBC ko Karembe yisubijwe n'uruhande rwa leta kandi ko abaturage bari barahunze ku cyumweru buhoro barimo kugaruka mu byabo. Imirwano hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kuvugwa mu gihe mu cyumweru gitaha hari hateganyijwe gusubukura ibikorwa byo gushaka amahoro by'i Rwanda muri Angola. Abategetsi ba Kongo bashimangira ko ingabo z'u Rwanda zifasha umutwe M23, ibyo u Rwanda ruhakana. U Rwanda narwo rugashinja Kongo gufatanya na FDLR, gusa Kongo nayo irabihakana. Mu biganiro biheruka guhuza u Rwanda na Kongo, ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga basabye umuhuza Angola kongera gategura umushinga w'ibyakorwa w'uko bazashyira mu ngiro ingingo ebyiri z'ingenzi z'umushinga wageza ku mahoro Angola yahaye impande zombi, arizo gusenya umutwe wa FDLR ndetse n'u Rwanda rukareka ingamba zo kwirinda rwashyizeho. Tariki ya 12 z'uku kwezi k'Ukwakira, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga mu byo bumvikanye harimo ko tariki ya 30 inzobere ahanini ziba zigizwe n'abakuriye ubutasi bwa gisirikare bwa Kongo n'u Rwanda n'abahuza zizaterana zikiga ku mushinga w'ibikorwa umuhuza azaba. Abo nibemeranywaho biteganyijwe ko nyuma hazaterana ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga nanone, nabo nibabyemeranywaho nibwo abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo bazasinya amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu bikorwa.